Sige, so. Okay, Ate's gonna close the cabinet now. Okay, Ate, close the cabinet. I'm gonna close it. I'm gonna close it. Hey. Why? Why not? Come on. Okay, close it, close it. Close it. Whoa. Whoa. Are you mad? Why? What's wrong? I'm gonna close it. Oh! Oh, yan. Mukhang masugatan siya. Nasaktan na nga siya. Tumatawa pa siya. Oh? Oo, Okay. dito. Tumawa siya bigla. Baka Ayun na! Okay. Okay, let's close it now. Close na, close. Tama ka. Ay! Ooh. Close na. Bo. Baka tumahan siya. O sige, close mo na, close mo na. Hey, Oy, close na yan. close na yung cabinet. Liga, Pepya, oh. Huwag mo nga si Pepya. Pepya, oh. Palitan mo yung ano. No more. No more. Pepya, oh. Kunin mo yung ball. Go get the ball. Come on. It's the ball. Come on. The ball. Let's play, come on. Pepya, oh, yun. Oh, Pepya, here, oh. Come on. Pepya, oh. Okay. Oh, No! close mo na, bilis. Ayaw mo sarap. Pepya, oh. Pepya, ooh. Sabay mo rito, to. To. Hindi, sabay. Hindi, natatamaan yun. Sige, sabay mo. Hindi, sira talaga yan. Sabay mo lang. Sige, ganyan ang cabinet dito sa Pilipinas. Sige, push it. There you go. The heck? Ano nangyari?